Kwa leo niko Bukavu, kesho nanikuta niko Tanzania, niko fasi fulani, ni marshini niko tafuta kimziki. Ndio. Bafana ya Talampire, bafana ya Bukavu, bwana. Tushajipatisha haya sana. Baka ba artiste bako tukimbia. Banataji ende hapo. Mtakuwa sikia manyimbo kule, zitokea kule mbali. Ukashindwa support ya artiste. Artiste kwa kutumia lie ya nyimbo yake unashindwa ipartager. Hata kuivisioner tu, uangalie tu inakushinda. Lakini wengi kuanza kujije ba artiste ke artiste hakutumika, artiste banakuwa banakuwa tu, banakuwa ba distrait. Suna comprendre. Ukiangalia statistique ya Goma, Muar na hapa kutu Bukavu iko tu savi tuko banzukuru. Unaona? Iko tu savi tuko banzukuru. Ni jaro mbaye mko nayo. Ba promoter, batajiri. Ko promouvoir artiste comme support ya ilombe bya mingi sana. Gisu tezi investir mu art nanjo ni sawa sawa tu kisu na investir mu uchuruzi ya kuchuruza mbao, ya kuchuruza manguo, ya kuchuruza kenkeri kama bile vyote. Make are nao nyingine uchuruzi muzengine. Parce que ukiinvestire mule utazipata revenu ya bien. Tukuiba sigimu sasa tu tusilimuke Bukavu wana. Ba artiste banaishi. Atana ba comédien ba kuchekesha. Hawako bakia tena huko Bukavu. Iko angalia anasema huko artiste iko na plateforme ya TikTok iko na à peu près 500 kilos d'abonnés. Lakini atakuwa kulomba marketing au akufanyia marketing ya kazi yako unamuhima. Kisha unawaza ataishia. Badilishe mentalite. Vocal. Ouais. Mutalampire tunakuwa tukwa jitahidi kusapoti area ya Kivu. Ndio. Ni changamoto gani depuko hapa Bukavu? Ni changamoto gani ushakutana nayo ukiangalia kumedia, donc kumedia zote. Ni changamoto gani yani? Kungamba media ya promotion ya. Bo. Niseme kwanza asante kuni patia wakati ya kufika na mimi Talampire. Ndio. Aussi depuis mimi ninaishi hapa Bukavu. Ndio. Mimi naona ndio radio ya kwanza hii ndeza sifia. Ndeza sifia ku promotion ya ba artiste. Ndio. Parce que radio zengine banafanyaka tu juu tu. Na wapate kama kitu kidogo pale ya film. Unaweza fata journalist waambia, bwana, niko na kazi za poa. Mimi napenda muziki yangu feni isogee mbele, nisukume, ni push, nisikilike hapa na pale. Bon, journalist anasema nisikilishe kwanza kazi yako. Anasikia nyimbo, anatikisa kichwa anasema ni kazi nzuri. Après un temps unasikia nakwambia utakuwa na $50. Na comprendre uko na $50. Bon, unayua kama huyu mtu alikia kulomba aide na hayakuwa mwa ile niveau. Okay. Mais pourquoi mulombe ile ya ile $50? Ile $50. Déjà ile nima hakuna pala iko tena promotion. Una comprendre? Ndio. Unanifanyizia kitu na kulipa tunamalizana. Et aussi ndaifanya ndio tunaifanya mfano gisi tunafanyaka hapa ku Talampire. Unaposti ku YouTube. Ndio. Na ku platform zako. Ndio. Me utakuta umenifanyizia promotion. Me ile promotion wakati tunatoka studio yote ile sitaiona ku YouTube, sitaiona ku platform yako yoyote. Hakuna yani. Est-ce que umenisaidia haunisaidie? Hakuna. Na ukiangalia kwa sasa batu ya mingi wafate tena radio sana. Ba mingi wafate radio ukiangalia. Normal. Lakini batu ya mingi wanashinda ku TikTok, wanashinda ku YouTube kuangalia. Oui. Atana mtu mwiko mimi anzao na niko mtaxi lakini taximan iko na television yake pale vile iko naangalia ku YouTube unaona pale vile. Donc il faut
changer mentalité au fait comme ça kama ulifaa émission kwa radio bajikaze ba ilanse na ingine fast comme ça batu mwenye kufuata radio ifuate kule haipati. Mfano sasa ba travailler anaweza kuweko mkazi hana ile wakati ya kusema ni washe radio nisikilize, anaweza kuweko tu fast bana yote kama soirée ndauza mega yangu et puis ndafuatilia venye vinaendelea muinji yangu. Et puis wakati wewe unasema unatusaidia na promotion ku radio tu. Et puis ku platform zako unajiponda, unatiaka tu photo zako. Unatia ma video yako kwa unatembea. Ule ataipata yeye ule mwenye alikuwa na tumika. Bon, kama utatuambia kungambo ya wanani ya watravailleur ya mubiro, anaweza kuweko mbiro niko natumisha telefone yake anaona benye Mungu apita hapo pale, anasikiliza vitu fulani. Me tukisema sasa ule mwenye naye alikuwa anauzisha mfano makala, me anakuwa na telefone, hakupata wakati ya kutumikisha telefone, ilikuwa auzishe sana. Ndio. Atafanya hai, ataipata hai. Na si alikuwa na moyo wa kusaidia artist, atamsaidia namna gani na hakumusikia na hakumuona. Na comprendre. Yapo. Unanijenga sana ujue. Lakini ili ni shauri tuambie ba journalisti ma radio zingine ma media zingine mko esa moria. Mko esa talent pire comme ça tu fais promotion mzuri mzee. Eli pale iko nanisikia pale anacheka anasema mzee mimi nakuwa nyuma ya kamera pale nilikuwa leta image ya kutakata. Bwana, est-ce qu'on a quelque chose à vous? Unasave mzee acha nikumbushe ba chroniqueur yote ya Bukavu na niseme niko na moyo ya shukrani sana kuambia kama courage mon cher na merci sana kwa kila mtu mko na ile roho ya kusupport Area Kivu hatutalaumu ba journaliste tutalaumu njoma media. Unaweza kutana na journalist kuna uwezo ya kutumika, lakini media nayo haumpatie vifaa vya kutumika na vile apromote kazi ya wasanii kama ipasavyo. Lakini sisi tuna bahati kabisa babetu Apotre Amos Kasongo alishatia kila kitu kwa mstari. Tuko mu studio hapa, tuko Ulaya bako atufata fasi yote sasa hivi Park Radio, mweko ku YouTube sasa hivi kwa tuona, mweko ku TikTok kwa tuona, mweko ku Instagram iko na tuona, na fasi yote kwa tuona. Na mimi naambia zingine wa media zote mufanye sagisi Amos Kasongo walifanya. Je tuangalie kisa kusupport sana ya Bukavu. Mzee, merci beaucoup. Tunaona muda nasonga sana. Na naona kama tuna mengi ya kuongea. So ambia mafans kitu kumsa basantir ki tuko nawe kisha tarudia unatupiga kapela sasa. Bon, kitu naambia mafans bazidi kutusupport, tunakia na kazi za nguvu sana. Tusibakie, on comprend kuko maisha mwa tunasema kase maisha ya mie hapo. Ile maisha ya mie hapo inafuatana na gisi wewe huko. Haupenzi tumika me uko unasema mie wabo. Et puis na shie tuko natumika kwa nguvu na wanapasha tusogeza ni nyie. Ndio. Na ukisema seme Bukavu mziki hailipi. Haiko waseme mziki hailipi njo Bukavu gisi mnasemaka haiko vile. Mziki inalipa. Meshie njo tunabania. Bukavu tunabania. Hatusogeze wasanii mbele na wakati ya kusikia vitu vyao na kuwa sukuma. Lakini na wasanii nao hawajielewi. Bo, normalement biko mais hawezi sema wasanii yote. Lakini kuna kwa hata msanii anakulomba emission. Unamconfirmer. Lakini anachunga, unaona ulimconfirmer une semaine avant l'émission ikuwe. Lakini unamchunga siku ya emission. Emission ishaanza, wenzo kuwa na mwita sasa mbona ufike. Kisha anashindwa fika, après emission kwa anakuambia mashe, nilizuilika sikupata wakati nini na nini. Unajiuliza ushapana deja conducteur, usha programme yote ishakuwa, unajikutana wewe journalist unaharibisha nini programme ya radio. Bon, kuko kitu mwe nilitaka niseme. Mbasani mko kalite mingi ya basani. Kuko msanii mwanenda imba nyimbo pour que aji faire plaisir. Ni msanii wa kwanza.
kuko msanii mwingine mwenye anaimbaka me hajielewi me iko na talent na comprendre, na kuko msanii mwenye anayua benye iko amu anakamata mziki sa kazi. Ndio ukiona ule msanii mlipatia vile jua iko mbale wasanii ba kwanza bawili benilita ya mbele. Ndio me msanii anajielewa unaweza mpatia emission hata mon cher utakuya kwa emission 11h mfano 11h anafika avant 11h unakuta 8h chef yuko na kuchunga pale. Yes, anayua benye kwamu. Courage ya mtu nyo nampatia. Kama una courage na hauye benye uko nafanya na ukamate kitu sérieux bengine nao wataikamata kina maana. Mkikamata na valeur aussi kitenda mbele na kitakufanzia vitu ya maana. Oh là là, ouais. Merci beaucoup. Bwana technicien utarishie nyimbo yako moya comme ça utaimba na iko mu background pale vile. Pas de problème. Technicien tupe yani.